Ngah keren hang ni haka house bani tip lang marokhat kidon ginong tray kibam juwan tray kiba syusyem tangga tulau. Ka council ka jungi kadan lada kam duna ya ka pras pangut kinong tray. Bakaladon ru ka jing perkhat nakaliang jong ka isi bangin reorganize no ya ki department. Reorganize ki department. Nama kidon ki department dek si kibom dan kam. Kibom dan kam hiru. Teng-teng ki staff ki jungi kinong tray ki jungi ki syusyong. Syusyong kelam kam. Bat ki donru kinong tray ki batray ki itang kitu giju si giju ngiladon hang ni si senam tam asnam kidon kinong tray ki bangampat itu aduh mentar. Kidon ki ofisa ki bangam GE tangga khamat. Habang ayat segi kamera ayat kabasyukhang tala bai ke kamera. Dia tak ada nak kalian ka isi ngala kerencai ba ngin sa sim khiai kani ba kitu ki officer ki bamjuan tray ngihap ban le da ke batang. Ngia keren ni ka forest department. Kinong tray hapo forest kita lagi spas pangut. Hari ki klau jungi ki nek kumju bat kinang duna sinang duna. Ngalalet hak Islam arja khatsau, arja khatlaj ko akiabari. Hak tu por ngai isi pawa khatla. Ngamtip menta dang. Kat kinong tray ki jungi ki dangdan. Ngi ki dien bat kinang ja. Ini kalong ke ke ba. Bo ke ba pen kendit yang ngiru ke isi. Dan tak kadang ngaso ba ngiladai kapore ke ban streamline ya karukom trekam ang ni po council kecungi.